Ni muvea munoke ni kwa ngewa esu na tuwesonga na bene kana muyumbe wa mavoko Patrick Makau ni wavo thesi andeto siya kana ve amwema ateti manenge atwe tikiti ya chama cha Wiper kugitea mianya kivatokanyo ya kiuteti. Makau ni wakulia kwithiwe na kula siya Muthungululoni kwa ateti alame ugitea kibila cha ugavana kauntini ya Masaku. Otondo Dan mwongela ukulivoti ni kana muyumbe u na ula ukumilela matakibila cha ugavana wa Masaku ni mwelese kana Asindwa Muthungululoni wa Wiper ni Wavinya Ndeti Akeetikila. Patrick Makau kiringola muyumbe wa kiliombunge cha Mavoko na ulautangasite kukitia kivila cha ugavana na tikiti wa chama cha Wiper ni wakulia kwithiwe na kula sia Muthungululoni ndenda ndongo ya chama cha Wiper kunenga nthi uthiwa kusakuwa mutongoi ula mekwenda ithi tuendesia kana ni tukwenda chama cha Wiper pamoja na party leader wacho Dr. Simon Kalonzo Musyoka ahakikishie Akenya na numa Machakos kana tuketha twina ila free and fair nomination. Lakini tuikwenda kuona ando mundu yeyote kwitia kibila ketha ndo namalea kwiwana ila itawa consensus na itu tuyasia tuenda tuive na mchujo ingi Makau ndanena na vilingi wa mavoni wa vya ithekanze kesia kana ve amwe mateti ala meking'ang'anio ni kicha kivila cha ugavana manenge tutikiti wa imwe kwa imwe ndaelese kana kuvikia vu unene nono wende na vaimu teti unesa unewa tikiti ni asia kulingana na kalenda ka Wiper nominations yalite kuanzia kuma matuku 13 na tuikalite netuite twe ine mupinzani wakwa akaiya kwazia ndekwenda tuithi nomination nundu ni wetetie mala maingi na kana yase ena kula ngili maana atatu ku na kana ne wesekewe na kana we onanune iwe ni president ngo kunewa na yu nienda nasie sindu itu sio ndani sawa ketha inakula ngili maana atatu na ketha ne wesekewe bas tui muchujo ngili zuma maana atatu si unenge nanye Makauni asia wanzinda nengwetekela na hakuna uzinda itekela namo amwe maenende kuma va kauntini ya Masaku nala ni ateima chama cha Wiper nimenda ndongo ya chama cha Wiper Dr. Simon Kalonzo Musyoka kunenga mwanya Patrick Makau na Wavinya Ndeti kwithiwa na kula sia Muthungululoni maelese kana kunenga na kwa tikiti ya imwe kwa imwe ni kutona kuwete ukuno munene kwa chama ki cha Wiper na indi andu ala mate kwenda kuitha na kiukita wa mchucho onamwe tutakielewa nesa nienda matabwe mewe ati etha ni mesi matonete umusinda maeke ukia tu atianie nikana Asindwa ni witikilite kumusupport na Akeetikila Asindwa akatu support ya munene waitu. Party leader want to be very categorical without fear or contradiction. Hiyo kitu inaitwa direct ticket upe mtu tumekataa. Watu wa Wiper tumekataa. Uwonde ukakavindane kala siasa sia kukitia kivila kicha ugavana siende na uvyova kauntini ya Masaku valayu ateti mbewa atano meyumeletie kukitia kivila ki. Daniela Mwongela Muthungululoni TV kumova katikati wa musie wa Masaku.